Angang sa ngasi solar system tausi inaw sa ay pare na thagalo haibado thagalati mo geography ki numti ki thagala ge mo ikoi akoina leriba universe akoina leriba universe sida galaxy haina ama leyeba galaxy haibadi kaino galaxy haibadi group of stars galaxy ko stars man puchila galaxy same heba galaxy sida solar system leriba galaxy se kari ko hai ta milky way galaxy ko ko ahoi gi solar system no min leriba galaxy se kai ko heba milky way galaxy khoi no min leriba galaxy se kai ko heba tamda milky way galaxy ko si ma khangani ko clear oi yare pare udoga numi yawa khoi numit sun plus planet kya lai nipan lai ko 8 planet pluto lo thokre hana mapan le ramani 2006 lo thokre numit sun plus 8 planet se pulla kari koi solar system koi ko ya pare matong da yawa akoi gi kano sida prithvi da hai tare kwai na ko galaxy ji kai go hai ta nearest galaxy exam na ta di andromeda galaxy ko hai na khan ga da ko kari ko hai na khan ga da ba andromeda khang ga da ba nang na andromeda galaxy aduga koi universe ki mam ina basi kai ko hai ta cosmology ko ba universe ki mam ina basi na kai ko ba cosmology ya ko kwai chau basi universe ne when hingi basi kwai chau basi universe ne to po universe ma le ram ga le ram da hai ba ngam de pare do university da koina solar system ne over galaxy na milky way galaxy na ina mata to hai gre solar system ji milky way galaxy da yawi ko solar system ke yawi ba 8 planet plus kare nami akoi gi ingmagi ultimate source of energy or ba sun yawi ko pare sida explain to everything jiti ai sige som kamaina tawuna hai na duna si umba exam GD gi gumba agni bi gumba di SSC GD gumba di kalau tu na hanglar ai na GD gi ona main focus tawsi pare ato GD haja wana yaw sing silon CGL gumba SSC CPO MTS 10 plus 2 silon hang ato exam ya ini competitive exam silon kana gani ko explain to sing pare big bang theory khoi universe kamaina horokibano haibase asi explain tawna मैम ने प्रूव तौर theory अमदी कहीं ना तारे big bang theory ने बा करिएबा universe कमाइना होरखिबनो हाइबसे मैम ने प्रूव तौर theory अमदी कहीं theory ने बा big bang theory है सिको big bang theory से कनाना मसी widely accepted तौर theory ने मसी कनाना होगी ओदोखिबनो हाइ तारे Edwin Hubble अमसुम मरोने Edwin Hubble हाइ तारे को Edwin Hubble Big Bang Theory se kana hodoki na ba Edwin Hubble amasung George Lemaitre ma se hodoki bane ko 1931 da hodoki bane ba kana na Edwin Hubble amasung George Lemaitre na hodoki bane Big Bang Theory ki matung ina kai na ta koi celestial body se kai no khambra celestial bodies ko celestial body hai body abhi ki heavenly bodies kya le bodies planets sun stars in celestial bodies ko ko moi ki distance mar moi amag leba distance hai sum increase or ya angle le ko big bang theory kana do ki bana ha kani exam da Edwin Hubble na ko na do ki bana Edwin Hubble George Lemaitre na do ki bani sim le re aduga big bang theory se kamaina horo ki bana do na den sai ki di buse ai bet explain to gan ta ba yong ko university da point number le rame ba kari point of singularity ko ba point of kai ko ba le ba singularity muna taw ko big bang theory chi kamaina akoi planet sing satellite sing kamaina sing lo kimna ki bana explain taw ke ba sorry theory mai matungina big bang theory matungina emo point nam khang le rame ba point of kai ko ba singularity ko ba le rame hai ba pham sida gravitational force amna kal le ba ko maramna maduna maram oi universal lei ba posa ko ding mai na to lo ina siksil basina sum siksillak pana ma se
density si yamna kungang le adum siksila laibadi adamina matam ama yorok kar matam na bang launa pokhai matam ama yorok adum siksila ai akoi belun nama kam kana adum kame chauthore kan matam ama da bang launa pokhai ko to maina point of singularity singkina gravitation force batina adum siksila adu matam ama yorok ki kadona bang launa pokhai matam ama yorok ki macam jeda pokhai rak pada gi loin chai thoki bane ba adu ne explosion thok pa ai the Big Bang Theory si bang launa pokhai bagi Big Bang Theory kauri ne ko di kari sem gi bane ba masin kai thok raga numit amasung patna sing si sem gi bane ko sumaina khangjit lo si boti kan ta re ko kana thok pa Big Bang Theory si Edwin Hubble amasung George Lemaitre na yare ko si buka to sahi kya gi mang na explosion thok si hai ta di koi de 13.8 billion years ago gi mamang ne ko aw solar system siam badi kana matan 4.8 billion years ago khai ba solar system ngadi khara khana re solar system siam mana 4.8 billion years ago mamang na siam bani sibo gyan ta ba ta dra ta hairo gyan ta ba dra ga ko solar system siam ba mu yeng ase solar system siam ba sum theory le ye ba ko nebular theory 1755 ta kana bi ba Immanuel Kant yam na hang man se 1755 ta nebular theory kana bi Immanuel Kant modify to na kanano labeless na kam kanda 1796 nebula hi kai na tanda dust na saba a giant cloud of dust and gas cloud amane nebula ise kai ha dust amsung gas na saba dust hai di fun na saba gas na saba cloud amane por nebula the nebula theory na solar system si p hai simulai re ko sim khang si bo khang jalo ya am khang da next sibo khangjalai Immanuel Kant na puthoi ko nebula theory se aduga modify to ba kana na Lovelace na khangjalai re hojik celestial bodies ngai yaw gi to gyan tari ba isa sai nausa gyan tari bro yung celestial bodies mo haira ke celestial bodies mathang next thaga lagi sorry si out